کنگره اسلام دموکراتیک درباره وی مجاره هانده لباجار حسکه ادی جوینک لدارخستی مجاره وای هری سرکه جیوی اف به جبنا کم بهتر کساتین گود کنگره ده حاضر بونه و برنامه واناس بکنه مبری خوب دین جمن شگان خو ساره حسن الگلم حاضر ساره دمت خوش به آگاهی زدتر درباره و جوینا گوهاتی لدارخستن متخوازن ناس بکن يعني چاواد دکارن ببن برسف چاواد کارن وان گوتن نفرت جهولی را بکن آرامیت داخل سوریه ده باوری ادی درنوا پیکاتین سوریه ده وگره وکبره و حتی زده ترجی کرم بکوشان باتی إلى العدالة وإلى الحرية وإلى تحقيق التكافل بلاراس دمت حمود تماشوانشی خوشبش و ایرو الباجار حسی که کنگره اسلام دموکراتیک جبینا خواه برفره داردخه اف جیوین به طیبت درباره روشا داوی یکو چه دبه گلک خطاب و کراهیه گو لسوری چه دکه طیبت به ناو اسلاما کار دکن خبات دکن گلک بویرین کو ناین بناف کرن انگو گلک بویرین کو ناین گوتن لسر گل سوری دنه مشاندن کنگره اسلام دموکراتیک به وی جوینا خوش بکو اف خطابا کراهی یکول سوری دم شانتن کم بکه جهولی را بکه اف جوین به طیبت امبیجن سراستا باجارین کانتون حسکیه یعنی تلتمر و هول شداده گلک باجارین دیجی تبلی و جوینه بونه شخو اف جوین بدروشما لسر شوپا پیغمبرا سلاو خدای لیبن دعوا کرنا مدینه منور ایدا به آوا کرنا براتی یعنی وکی براتیا گلان و مروف بطایبت یعنی جبوقر کرنه دوی دروشمه ده گلک انکار و خبات جی دکن اوی کسی کو دجوینه ده حاضر بونه به طایبت هم بیجن هم اندام و کسی کو دمزگفت ده روژا اینی خطابه دکن کسی کو جبو اسلامیت کار و خبات و گلک تشتان دکن بطایبت دورد آمده بونه اندام کنگره اسلام دموکراتیک و سازین کو جره بری خسر تبلیغ بونه هم آخافتن جی هبون آخافتن نوی کنگره اسلام دموکراتیک سر سبا کروجات سری هم جی آخافتن سر نوی ره بری خسر هات کرن بالکشاند گلک بویانی کو داوید چی بونه جبو کام ده درباره و جوینه ده بهتر ناس بکن میوانه که مرا آمده اوجه انداما کنگره اسلام دموکراتیک یه با کروجات سوریه ها نوی میوانه مشی و بخوا مصطفى عبدوية مامسة تبخير هاتية اف جبينا و كرم كبر اف جبينا و جي بيروز باهية بطيبات اف دمين داوودة قالك بيدارين كوتشي بونا انت خوازن ناس بكن كي بيفرابوية هدف وارمان جوا جبو في جبيني بطيبات چيه بخيرات نوات كن دسريد سالك دسر كاتنا رجيم بحث لجلي سوري بيروز دكن لتوایی جلي سوري إيجو بسدي سالان بينجي ودو سال دبن في ظلمي ده جدست بيكا سروري عباوي ده حطاني جيا بشار ده وی ملتی پر آستانگی پر زور و ظلم دبن وی رژیمی دیتن تایبت وقت ما ملتی کرد هم یعنی وی کتنی وی سرساله لحمود جهانی پیروز دکن تایبت لملتی سوری و هری داویل ملتی خوای کرد یگو راستی ایشک پر زور و دشوار کشاندن جبر وی رژیمی ج همو مافی خواه محروم بو ج هویه خواهش ناسنامه خواهش ج چاندا خواهش کلتورا خواهش همه تشتی دبن في رژیمی ده ام محروم بون ام في کتنی ملتی کرد و حما توایی سوریا پیروز دکن ام کنگره اسلام دموکراتیک ایرو تمام هر دم دورانه جوینه ما هنه جبو همو باجارا جبو همو مجلسی می باجارا کانتونا لوی جاریجی اف جوینه ما تایبت جبو ام یعنی وقت کنگره اسلام دموکراتیک جهانی رژ سوریا تایبت بدن نیسان کرن ام کنگره اسلام دموکراتیک ام چه
دکن ام جبو چنه کاری ما چی هل ما هات وشاندن کاری ما درباره سال که ده کنگره اسلام دموکراتیک چی کری نه تنی سراستا کانتونی سراستا هر سی چهار کانتونی ما گل بداری اما ام هیویدارن گو اف جوینی ما يعني ببن جوینی حمد سوریا لشامل دار كevin للاذقيل دار كevin لدرعيل دار كevin لسويدال دار كevin ام وك سوري بتشاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمر براتی وکهوی انسانتی جمر داخویا کرن اسلام ویتشتی اسلام عدالت اسلام براتی نه اسلام کشتنی نه اسلام کسی جمر کسی تو نبکن یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گاواج مکی چو مدینه وثیقه مدینه هات نویساندن بچه همو کسی المدینه مشرک تید هبون انصار تید هبون یهودی تید هبون هر کس تید هبون گاوا پیغمبر باکر نگو یا فلان جبو كسكي يعني تجاوزنا بش حقيوان جو أهل المدينة ورم بهفدور براتية كي إنسانية كي ويرنجي نها أين سيستم نها وك نتوا ديمقراطي وجو أم بعدكن كونغرس لما ديمقراطي بانجا ما يعني بي إسلامتيا جو بيخمبر جمر داخست خدي تعالى داخست بيخمبر ما أم بتشرنجي نأو إسلاما غيرو مسلمان بكوجن كابانا خو بدين مثلا إيرو الدنيا يجشيد مزبكن يجو هفدود كوجن دي سب سلمان دبن نافني متطرف دبن نافني انه ام والله خدي جرافي ام اسلام حقيقي مثلا اسلام حقيقي نكشتنا نطالانيه هيفيا ما هي انه بس يدين زاروكي مسلمانه بين كشتين طالان بفين كوم كوجي وكي بيجي ببرسم ببورنا متى قد كرجينها جلك بيارين كو تشيد بن كشتن رواندن تجاويز اف بناوي اسلامي تكرن جلو كارو خباتي وجبو تشيا خطابه وجبو تشيا بتايبات رجع اني جلك خطاب كو تشيا وبتايبات هركس يعني بري خو ددم مزغرتي خطابه غداري دك هون بتايبات رجع اني ده خطابه تشوا ددن وانجلانا جبو وان كراهي كو تشي دبن و تشي دكن راست ايرو جلي سوري مثلا تشتيقو درباس بون هجر لبرآبي بون لاذقية بون لسويدا بون تايبت لشامي او كونجيه تشي بون راستي ام شر مزال دكن وكونغرس اسلام ديمقراطيك افل ديجي بسلمانتيه بانغاما وكونغرس اسلام ديمقراطيك وك حمو منبري مي جامعه د جوینی خود د کومبونا خود چی شاهی چه دبن يعني امام و خطیب ملای ما بونه بر سوا وی تشتی جواکی رج توای جهانه يعني ایرو ام دبینن د حمو د گلک مال پراده گلک تشتاده دست داویجن يعني چپکال وی تشتیر لیدخن ام ایریش بکنو ام فلان تشتی بسلمانتیا ما آهری راستی ام هشیاری ام گرو لبو تفجر مع حمو ام وتواي سازيه ما يجو مجلس ما ديني الباجاروكا لغندا حمو اف كدك بر مزنددن جبوغو ملتي ما ناس بكن بسلمانتي هري راس تشي بسلمانتي هري راس بيغمبر عليه الصلاه والسلام جمر داخستي لسر شو باوي بسلمانتي ما بسلمانتي كشتني كارو باري ما دي جامعه دي منبري ما دي روجاينيا دي تشجيفيني جو تشيدبن بانغا ما جبو آشتیه جبو براتیه جبو سوریک نناوندی همو کسی سوری تیده بجین وک برا بکردی خو بعربی خو بیاهودی خو بسلمانی خو بزیدی خو وک پیغمبر گوتیه من آذر دمین فقط آذانی يعني پیغمبر ما تشتاق مرگوتی رو مسر شو باوید مشن بسلمانتیا من بسلمانتیا خوینه نیا کشتنی بسلمانتیا ما بسلمانتیا اب هفدور بجین وک برا وک بحزار سالا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمر داخستی ام وی ارماج هدف و ارماج جماجي افن يعني امجي هيفيت كنكو راستيجي اف جالك بيارين كو تشي دبن ايدي دريا مسلمانتي ده ايدي او بضمير خو ايدي اف تشتانا بداوي بن ام جالك سباس كن ام جبو خباتي وش سركفتن يتخواز سور سباس ام كيف خوشن بهات ناوره سلابوره سركفتن بجوارج جالك سباس شخو ارس
gelek mêvanê me jî daxuyanî kirin yanî gelek divê civînê de gelek kar û xebat ango hedef û armanca wan ji bo derxistina vê civînê wekhevî û biratiya gelan e çi Kurd be Ereb be Siryan be Ermen be bi hemû pêk hate û bi taybet kiryarên ku li herêman derdikevin bi taybet li Sûriye bi navê İslamê êrîş dikin qetilkirinê didine meşandin ev tişt bi dawî bibe bi giştî di çarçoveya vê civînê de me dixwast bi we temaşevanan vî çarçovî de ragihînin belê aras. بله سارا حسن gelekî spas ji bo te û mêvanê te got agahiyên herî zêde di derbarê vê civîna Kongra İslama Demokratîk li bajarê Hesekê hatiye darxistin bi me re par vekirin gelekî spas.